Fatale fatile swafu manmano Yesu Kristo lo tato ali mo tato faula. Via foi ele nem tu lá e fatale fatwa ele suma fafia no fo mai mal fretua. Malo malang malvia. Ni ele tu o tu e fa au mai ando o mo so fo. Ya fa via foi suma to la. Ya ele nem so fo aso fia aso malvia. Vi ele tu e lua vi pese o mato sauni sauni tato loto no tato mama e vi eto ai le tu le taiao ia au su mato pese mo bole mato te vala au atu le leafia tato tu lai ale fafi lo iso uso wale lo foi na alu le nei mai aso ia matawa tu ia ele le tua. Yehovah Shammah, eternal to Yehovah Saloma, they are tall filemu. Yehovah Nisi, they are tall manubala. Yehovah Rapha, Father Taiwo. Yehovah Shammah, excellent to Yehovah Saloma, that's all of Yehovah Nisi, that's all of Manubalo. Yehovah Rapha, Prophet I will. Ole was so
Uamatufatasi, alalama mabalao, ilosuafa Yesu. Uasili lava, olobi ira, matote abatu. Amalefama lolonga, malafama latanga, yo malo malo, ile lalo lagi pela fire ile lagi, le aliva talulo fina malo. Uamatufatasi, alalama mabalao, ilosuafa Yesu. Uasili lava, olobi ira, matote abatu. Amalefama lolonga, malafao latanga, yo malo malo, ile lalo lagi pela fire ile lagi, le alifa talulo finagalo, le alia feel mai, feel mai. Sia tua matolima, fantasima matoloto, io mia ore. We are all together to call upon your name, Lord. There's nothing we love more than to see, to give you praise, to bring God's healing and your salvation. Let your kingdom come right here, just like in heaven. Lord, may your will be done. Lord, we welcome you. Yes, we welcome you. Come
fia i le li. Le tātou ala langa i le papa o le tātou o le tama. Ia tātou atu i o le luma ma le vilinga. Ia tātou ala langa ia se e Kristu. La tātou tatalo. Let us pray. We rise to our feet as a sign of respect. As we urge your Spirit, come alongside us and help us worship. A few maya nganga pa iai, a wali tia le mene, I mato a vatua I lau fio le tapu inga e te tau moana mea ma lau fio. I swafa Yesu wa laila mato vala au. Tatou amata le nei samina e pese se au fast food i whao so ona oli nei te nai tatou le special choir.
temi e whatalo whātua i mamu te we e Saninga e whono whakapiki whatalo wha ni Sania le stene o mawhtanga tina i tae ao. Whatalo whātu le tātou e kalesia e le masini ai le whiunga i te whono ma le lau. Whatalo whātu fo i le o whainga wenga i sua e o a ono lātou whutua. Li into mai ta i te akono ta lofa. Ta lofa atu fo i tukulama ta vōu ta atu o kalesia o whaiona lava mai ni tai ao. E tu fo isu rutino o ta atu whatasi ni whiona i amongu na whutua. Langa mai fo i le ta atu o tunuku e se ili fisoswani te amutangi. Tule au whatalofa, tātou te moti noa so se mea tātou te ape me salalawai. Ua ia i pēra tātou ainga, ula ne kalesia. Talofa atu fo ia, iso tātou wōma o ne mai fuma ia neti. Ua whape fo ile, tamaita ia sinufu. Tātou whatasi, i sauninga i nei tai ao. Uvi inga o le tua ele whaititia. Waile i wiru talu tātou te maua le ni mawhtanga mata mo fia te tonu ane kalesia. I'd also like to extend a warm second Samoan welcome to our friends who are joining us live and maybe later on in the week. If you're questioning why the algorithm has served you this service this morning, it's because you probably have some connection to the Samoan diasporic community. And this is just one of those data points that stack up to what you bring to the table. And sometimes the pastor gets in the way from your spiritual formation, and I pray that that does not happen during service. You do bring an essence to our worship, and to the extent that you're able to participate through comments and likes and shares, then we'll be able to document your presence here as well. So welcome one, welcome all. Temi neo la tātou whasanga i tātou tāusanga, e usui i tātou i kalesia nei, i lumo le atua. Let us pray. Le tua silsili e se, e tamā le alo ma le nganga pa ia. Whaaftai ono le nei tai au mata mo fie, o mātou oto i lumo le nuu, a le otua le nuu. O mātou sangi fo i vailu pe maua, alo valu pesa a. O mātou o mai fo i lo whale tāpuai. Ta pena o mātou la e, ta pena o mātou loto. Sa niuni fo i whetau o fionga ma mafo whau i ate oe. Alo pumoni le li e le mawhai i mātou o na whalatalata atu i ate oe. Si vangana ua tō mai lo finangalo. Si bangana ua si I mai lo ua ao. Ma whaatanga I mātou te atu I ate oe. Melea mātou te whaaftai ai lo walofa ma lo wangalelei. Wai uila o I mātou ni tangata le ato toa. I mātou e fuatia o mātou teini. Ui ono I mātou upe o se ie I malai. Lo lava lofa ma lo lofa o muti vale I le tangata le whaia. O mawai le nei amanoa mātou te whalata lata atua I ate oe. Mātou te talitonu e le mawhai ne mātou ngā ruenga. O nā ngai alo o lofa tunoa. O e lofa mai fo I ai mātou a mātou wanga salapea. Ne I lungo re sa tau re tutongi a mātou wanga sala. Ma e whai mai ua taunu. Malau wala au I mātou te litonu ma whātua tua I le nā whaolatanga o e saunia mo I mātou.
Una muri e leo na mātou ngā rurue. Au mātou mua i talia le whaulatanga ne e sauni ale lo walo e Yesu Christo. Me lea batu waila mātou whaftai i a te oe le li e. No wa malia lau tau singa i a i mātou. Una nuia i mātou te totasi. Le fu istala vale e whaumoina i lo mātou nui nei. Una ule leo le oli ma le fia. Mātou whenua i fia fo i mau ona le ni tai au. Me le fata ma le fata. O i nā mātou te tele tonu wai e ui lava i na mātou te te ama vala vala. E ui lava i na mātou vala fo i mātou matau sili ma mawhawhau. Alo e o mia bea le soifua ma le ola i mātou uma. Le o mātou whaia i le nei mawhutanga. Fia i tonu lau e kalesia. Lo mātou te talo le li ia o mai ia i mātou, o i mātou i le nei whata whaitauranga. Wana o se vaenga i titi lava o le kalesia tele o uma ona tongi o leina i Keriso. We give you thanks, Lord, for this idea that though we were sinners, your grace is sufficient for us. That we are saved by believing in you and your Son, and in the process of believing, our works follow, such that we are not emboldened. It's not that we work so we are saved. It's not that we keep your commandments so we are redeemed. But it's by believing, by first trusting you, and then allowing the works to follow, that makes us complete. We thank you for the opportunity to gather as a body of Christ. Let this be a reminder that we are only but a small fragment of the 2.5 billion Christians around the world who believe in you and the manifestation of your love in your Son, Jesus Christ. And it is our prayer that as we continue to gather and discern your will, as we read Scripture and meditate on your word, that you reveal thyself to us, such that when we look at the stranger amongst us, we recognize your image in them. And that when we discern our fallenness and our shortcomings, we also are present to the grace that you had in Jesus Christ. Mātou whatu ese o mātou o ngasala le ali ie. Le winga lava leo le tangata, e aveo na fefe i mea o lo whamata umai. Ma me ngalo ai ia te ia la o fio me whaalatanga na e sania. E velo mātou tūlanga e se tia i mātou i tūla whono le teimi ma le no whuanga. E whai ma mea o mātou le maumanatu ai, te atupu mai ni whalawe lave i o mātou o langa. A le pumoni lava ne e manu malo i le nei lalolangi. E tue tū manu malo fo'i nei le tuka mau le oti. O le mea leo o le o toi ai se tui o le oti. O le o manu malo ai fo'i le tuka mau i ai mātou. Le mātou lotu mai lo whale tāpua i lewa yaso ma lewa yaso. Le whamoe moe mawalunga o le tue whawhango o mātou tangata tautua. O le tue whamanatu mai i ai mātou lo tātou pale whengai. Oe o lo mātou atua, i mātou o lau whanau whatutua. Lo mātou tatalo le li i whaongaina le nei sauninga i vaenga uma. Whaima awala e whatufunga i nai o mātou tangata ngā lulue te tutasi. Ni o mātou watu i le lorangi i le nego aso. Ni whapeina o mātou whai. Leila se upu yo mātou mutu whaotau e sina fia ma mai o mātou mana tunatuna. E tasi lava o mātou whanaunaunga le li ie. Ia manuia i mātou i lo fina ngalo lofa. Tēnei o teimi e whai mai le lalolangi
I le olofangia I mātou. E whamanatu mai fo'i I le tele o whawhita au le maua ina ai mātou. O mātou e leo ni tangata tau lia. Mea nei o mātou tani tonu o mauti noa I ai le li e. E saunia le whaoratanga tele ala I o walo o Yesu Kiriso. Lea o mātou whatutua ma tani tonu uma I ai. O mātou soifua ma ola manuia ai. O mātou titalo le li I papa aviloa le nā manuia. Manuia sa I o mātou tua a ma mātua whalenganga. Na latou talieina le tala lelei o mātou lau ele ele I tosanga uma vai. Manuia fu le nana whaosolo mai I o mātou mātua. Le mātou titalo I a utu fo le nā manuia I ai mātou. I mātou basi atuai I a mātou whanau a whanau a whanau. A wā o lo fina ngalo lea mo I mātou. If we have but one request, it is this, Lord, that we come to know you and to know ourselves as you have known us. When we come to know you, we are emboldened, we are encouraged, and we are given strength. And when we come to know ourselves as you have known us, we learn to be more tolerant. We learn to be more loving of one another and seeing your image in the neighbors that we've yet to come to know. We ask now that you continue to bind us and keep us. Nala mātou tutalo whaitele lea li ie. Tu nātou whatasi ma tutalo al tangata lavaia te tutasi. Me alo popole mātou ngalu ai o mātou loto o sina fia e lau fio. Tamase e tali mai e tusa malolo o fitua. I lolo vasuafa Yesu Kiriso o mātou li I malfaola. O mātou wole mavala au e tuai.
We've collected our tithes and offerings, but more important, we offer you our hearts that you may come and dwell in it. Would you receive our offering this morning, and may you use it to further your name in this place. Amen. Tusifute waso le UCC ndia marekon ta upe fitu matantatu ufutau fulafulafua ime upe yosu ufa seifa pama upe tosu fitu. Our reading this morning is taken from the UCC lectionary. It's the book of Mark, chapter 7. We'll be reading responsively in the language of our ancestors, verses 24 to 37. And you can follow along in your bulletins. Maleko fitu al fa'urus ufa il fa'upotos fitu. Ole afatato fitau filafulafua iai. O tulai o ia na ile mea o na maliwane lea ile lau ele o turo masaitonu o watu ia ile fale o finangalo fo ina ia le iloa o ia se isi a ile mawhai o na whaaliloina o ia. O fafine e leni ia na whanau I suria fo ine. O ia whatonga ia te ia ina ia tulia I fafo le te moni I lana tama. O whetara ia tulia suria te ia, sila lua ma o na whanau, ai o te tau na la pene a e whanau, na la fo I te mau. I tali mai lea o ia te ia o whapemai. Leli ie moni a oe, a ui lea o uli lalo le la ai la tau I mamoi mea tama. Nā watu leo o ia I lona fale, lumawaila na tamatene o te oto I lungo le muenga, o tenga le te moni.
Lato o maile ia te ia le tangata tutuli, wa leo o olo, wa lato ai oifo ia te ia ina e whae e ia lona ao I lunga ia te ia. Silsila e o ia I le langi, oi, ni e whetalai atu le ia te ia e whata, o lona winga I awa noa. Ni wawao atu le foi ia te latou, aua latou te watu I se tasi, wi lava ina vavao e ia ia te latou wa tili ai ona latou te lai atu ai lava. Ia te le maile te ai tatou whetauna whanongo I upo ana whiona pa ia. Tuma watu pe a te ia na lava vi e ale tu lava. Tatu whafteia le tua mo fui tatu whiro inga tunu lane kalesia. Tunu ia mai fui whainga malanga sa whenga iai ma umutina. Whiro ai fia foi. Funi awa noa e whaftai atua I le sume la wā o tau mele lei. Whatua sa tu I ei ngā ruenga. E whaftai foi ono le o whi ngā ruenga ngā rurue. Tai aole nei olo o tātou mana tua I nai le tala lei o tātou tunu. Natu e whetau lei lava le tusi lena tātou whetauina. Atu me maua I fo inisi manatu I whātufu nganga. Wale tala ina le tala le lei o tātou foi tukulanga. Last week we celebrated in the island the Gospel Sunday. It's usually celebrated the first Sunday of September. But I think the text today is more appropriate to what it means to preach the gospel during our time. And so I'd like to share a few reflections on our story today as it pertains to preaching the gospel. Pe o le mea mua tātou te iloa I le tala lea na tātou whetauina. O le tāua o le maulanga I nu ese. A whapea o le mea te whina ngalo e whai o le tālai o le tala lele e te taulawana e alu I le nu ese. Le mawhai ona e nofo I se while mu o e masani ai mai ai so wha moe talai e le tala lei. E se a leanga o masani tātou. Ai atu wa ai mai. So sa umalama. Tangata ai e tasi. Ai whina ngalo e whalau tele le tala lei e Yesu Kiriso. E te tau lava o le whamalosi e te malanga I Yesu. If you're taking notes, the first point I wanted to lift out is this whole idea of going to the fringes, going to the margin. If you propose to spread the gospel, to teach people what it's like to embody the Christ message, then you've got to learn to go to the margins. It's not enough just to tell your family members the story. It's not enough to manifest the gospel in your personal life. But you need to go to those places where perhaps
They haven't quite gotten it. And that's the first thing that we noticed about the story this morning. Jesus went to the region of Tyre and Sidon. If you look at the geography, Jerusalem is about here. We got Samaria. And then at the very fringes of the Judea community is this place. And in that margin, in that place that Christ is not familiar with, he encounters this being, this foreign, this lady of Greek descent. Now he's Hebrew, Jesus is. But when he went to the margin, he encountered people that speak a different language. She's Greek. So she speaks Greek. And of course, Jesus speaks Aramaic. So all that to say, you've got to be willing to go to these places if you want to preach the gospel. It's tawana tatou malanga ia tunu ese. So ele ngata o leo geographically ni ese. At the tafu ona mafofau I mafofonga. Ese mai nei lo mafofonga masani e tatou. Le mawhai e tātou na talai na tala lelei I tangata ua masani ai. I say, why le se tala lelei after a few or 4 years? You know, I keep lifting up this example. We live in California, so Disneyland is not a big thing. But those folks that live in Iowa, they want to come here because it's in the fringes. Ano nofo a tātou I le file mō o tātou o lotu mai kalesia. I le manato le whailaunga e le mawhai e tātou o na talai le tala le rau a Yesu Christu. A furi la le tupere nā, o na tātou I lofo I le mawhai o na fau mai le whaali le tua ia tātou. A tātou nofo lava I me masani ai. A tātou leo I le tua oi I le whaali fau mai le tua ia tātou. Si mai fui le tala I le mena tu. Walatu ne nei fafine wai loa o le alii o le tangata e whaivavema. O na whapau lea o ia I o na vaia mawhai atu o lo o mai lau tama I le mai. Whamole mole whesoasoa ni mai. Ia whalele. Mai le le avea me ai al whanau I uli. A tātou mafo whaua I ai winga nā o le lii. O na tātou I loa I ala I o winga fwoi nā tātou te winga ai. A tātou wō I ni mea fōu. A tātou wō I nu ese. A tātou wō I mea e le masani e tātou. Defensive. A tātou encounter ina tangata fōu. I mea fōu le mele nai o I a tātou. Tātou te le mana o e shea mea. Me nana tuku I le li. O winga moni a leo le tangata. Nea tō te sila fia le le. A saus tangata I ese lana ngangana. Ese rona whaasino manga. Ese le mea na whana wai. O winga ia, winga ai le tangata, o winga mo ia ia. Te whisini mai ia te ango o oero Samaria, o aoli uti. Te leilo ea e lefi aveai, mea uteia ma Samaria. E pe o winga nā, no winga ai le fufine le vai eni sukara, le fo ina winga ai le li ina o whalatalata atu le nei fufine ese ia te. Melna na tupu. Whaiatu le li'i le upu whapena. You can't cast pearls to swines. And ia wha le netina. It's na mo ia oe le li'i. Le mau mea aia whanau I uli. Ai o lava I uli. Ia
ai I lātou I moi mea e to ulu mai me lao ai e whanau. Fa mai le whiwhine le nei nai to enga lava o lo o unau nau I ai le li I. I lava le nā mo tātou. So this whole idea of going to the margin both challenges us and makes us grow. When was the last time you encountered something that's strange? An idea that doesn't sit well with you? Some philosophy that you heard about it and it grinds at your soul. When was the last time that happened? If you take a closer look, it was the last time you went to the margin. It was the last time you encountered that which is strange. If you take a closer look at our gospel reading this morning, you will discover that Jesus went there, he got defensive, the Spirit of God was manifested in the stranger, and he did a miracle that day because of that. In other words, he became a better minister for having risked going to the margin. Ole manatu lona lua tatu te maua mai le tala lea. Ole winga lea o le tauma whaipea. Persistence. O te manatu o le tina lea ua tele ni le ai na ia mawaina. Le ai e le oio se tangata Iutaia. Oio le Eleni. Le ai e le oio se tani. Oio le whawhine o Nuese. Le ai o oe te nofo I Turo Masaitonu, ai le o Samaria po Jerusalema. Tele ni le ai na encounter le neitina, a o le I le ai muli I ai le li. Ia le whaitau li ai le ai o I lona lava loto e nofo ai ia ma whawhana nau. Na whawhae mai lungo le ai, na maua mai ia I lona fo I tina. Afiaru sleep over talalon tina le ai. Afio e hang out mana wo whamailona tama le ai. Masani le nei tina I le ai. Ia ole le ai le na whauelon tina nei te iwa whaina o ia. Le ai le na le ai elon tama nei te iwa whaina alo na whawhine maoti ai. Ia wa vea le nei le ai ma mea ua whatufunga ina ai le nei tina. Ina ua le ai le li. Le alo le tua I lana talo sanga ia malo lo lana tana. Ua iai lana tali. Ua iai lana tali. O le persistent. Tauma whaipea, ma tauma whaipea, ma tauma whaipea. So the second idea that I wanted to share with you is this idea of persistence, not giving up. This begins to answer the question, what happens to you when they tell you no? When they tell you no in so many different ways. Do you lash out? Do you get angry? Well, the answer from our story this morning is you persist. You try again. Tama fai. Whamai le tala le nei tana I le li ina wawhiatu, le li I le mau tama, ma lato me ai I uli. Whamai lan tala I oi lava. Ai o ai uli lato te ai mo moe mea, e tu ulu mai la ai o whana. Ia whale li. O tātou maua le tala. Mai le li ona o lau tala. Ona o lau tauma whaipea ma lau persistence. Ua malo lo ai lau tala. O fo ia tu tina I lona whale. Ui loa walu ese le te moni mai lona tala. Io e tāua lava le tauma whai. Tele tātou ele o ausia I a tātou matatia.
Ato e taumawhai, ma to e taumawhai, ma to e taumawhai. A whaongaina le whaatufunganga e maua i tātou pe a whemaita ngata le ai, ma to e taumawhai pia. Ele pine una maua le i tātou le mea o le whaamamoi ai. Ia manatu muli muli. Tawana tātou mata i tuina ma tā upu mua. The third point I wanted to make is focus on first principles. Focus on making the main thing the main thing. Mata upu mua. Mata upu mua le neitina ia malo lola na tama. Ele I popole o ia e lona tūlanga o ia o le whawhine suinia wheo ine. Ele I popole o ia e lona tūlanga o ia o le tangata e leni o le tangata ese. Sa tā ua ia te ia le mata upu mua. Ia malo lola na tama. Le wai loa e ia o te nuku mai le fomai o fomai no lato nuku. Una manatu no leo e ia o le apa I vai o le li. Ina ia ola la na tama. Mone ngaloa ia I tātou e le mafuanga ia la ina whai e kalesia. Ele mafuanga ia la ina tātou poto. I lea tala le lei ma lea tala le lei. I tātou tue mana tua le lofa ma leanga le lei o le tua ia I tātou. Mafuanga whina lea la ina tātou poto ma vangaia le la mai pa ia le nei tai. I whamanatu mai ia I tātou le lofa o le tua. Ngata ia I tātou kerisiana. A mōle gana rangi au au. Whesini o amata upu mua a le kālesia. Ia, nā o tātou sini fia o le whalau te le ina leo o ngā le li o Yesu Kirisu. Whamatala leo le tala le lei. Tama whai le ola ni o langa e fia I aile tu. Langa lea na maoa I matina I Samoa. Le mea na o iloina ua diverse la tātou ua tunuku. A tele tangata ese. Filipino, Saina, Vietnamese, o whai alatou Filipina. Luma lai lesi a wala le nai tāwhuna na ova ai le fua tangata Israelu. I lola ia o fo I lo tātou atunu. O pisia le manatu lea. Le manatu lea e peise I whina ngalo tasi le tua. Le manatu lea peise I wana o tangata Israelu na fola ina e le tua e au mai alo na whina ngalo. Le tala le lei Yesu Kiriso, ma le tala le na tātou whaita wina. O ina tātou te loa ai te le le fionga le tua. Leo o lava I le atali o le tua, ua whautua ina lana tō whā e le whawhine o nukese. Leo o lava I mea e onga I ai. Le tāpua inga I utaia e le a vea mea ai al whanau I uli. Le o matangatanga nei ona o le whatutua o le neitina. Ona o le tantono o le neitina o le pule a le tua. Le whapumo mo o moni tangata e to I titi. Ai awa tufo I a te ia. Ona o lona whatutua. Le po mala e la tātou atunuku I le mea o le tupu I Israel. Ova maselau valus wafe la fa o tangata Palestina o tangata Valeina. O tau I o le afe mo se la o tangata ia na la vevea mo mua le konseti au ke topa. A nei puru tau uma e lato uma I le malotele o Amerika. Le po mala e tātou I mele nā. A tonu tātou telefia wa ai. E a fai tau wale a fai o tino. To sinini ia tātou le nā whakawelawe o numela nā. Na whesini no le tātou o whea o ieina tala le lei o tātou fōi tupulanga. O whea o tātou wō I ainu ese. Na
whawheloa I manu lau ti e ese mai nei lo mea tātou te masani ai. Whea fwy o lo tātou defensive ai ma tātou mana na o e whaiatu le ai. Ma tātou I lo ai o lo whamaro losi tangata. O iei le nganga o le tua e o lava I nei whawhine o lo ese. Whawhine e leni. Le whawhine o lo mawhatia o na manatama. O le lui le namo o tātou. If you count the bodies, the numbers don't add up. How can the original crisis on October 7th, 1,200 people dead, compared to the 180,000 Palestinians that have been slaughtered over the months? At some point, if you are present to God's will, you will see that God is crying, suffering, because of the atrocities that are happening around us. I don't have any answers. The last point that I made was you have to focus on first principles. What is it that we're about? What does it mean to be Christian in this time? What does it mean to be Christian? As this country, the greatest country in the world, selects its leader in the next few months. Well, only God knows. But I ask all of us to participate in discerning God's will and to be at peace, regardless of what God does. It's tau tātou te tonu o iei le nganga o le tua I mea tātou te whaia. I le tō tele tangata I malamalama I le tātou mangana. I le tō tele tangata e tū I a tātou tū manga I whanua. Me lava nei o tātou I loa. E tāpua I o tātou tua a I le tua. Ale I o mai tangata Kerisiano Misionale. Le fuku tātou se ei mai tūlanga te tai o le whatutuanga. E le te taulawa na veese la tātou tanga I ma tā upu mua o le marolani. Tā upu mua. Tātou se ili po le ale fina ngalo o le tua. Tātou te ilo le leila ma le fina ngalo o le tua aisea. Wai sa loto ai tātou. Whalonga tua o uatu ni avenga. Whalonga tua o malo lo le tama. Whalonga tua po I atil na pai mai ia I tātou me wha mai o tōu li. Ala mona lava lo tātou mawhana whana. Ina o ave I a tāwita mala e tōru e mawhai o na ta wi ai lana nga sala ina o whaitaua e ia tangata. Whamai lana whiwhilinga o te manao lawa ia whasala ina o le tua. Wa o te loa a o pa ui a ao le tua. E lava lo na lo whatu noa e mangalo ia. Ia la whangata mai I upu o mawhawhawina. Whamna tuina o le tala le lei le nei tausanga. Tau lava na tātou whamaro losi e oi le tua oi. Tua oi e le nofo le lei ai o tātou langona. Tua oi e le mautinoa ai I tātou ma whisilingi ai o tātou whasinusino mama. A tātou whatutua lava I le tua o le tātou wo I le tua oi. E whautua ina ai le tātou tō whā. E lo loto ai foi. A tātou whasino mama. Tumi nei o le whamatuna pa ia, su mai o le te akono, se o tātou rufi le whina le tini o Kerisa.
whamantunga pa ia. Ele i aile apostolo Paulo i le taimi na tue paseka i le li'i mo na uso. Mai upo le nei sauninga e pera na tusia e Paulo. Na umaua le menei mai a Kristo. Le lampona whaalata i nai le li'i na i tango i le areto. Tofi ma tu natu i ona so o ma whake atu. O lo tino le nei o tofi ma sui o jo. I o to whaia le nei mea ma whamantunga i atea. Ia so uma to te ai. Me Paulo e whape fo i le koina o umana lato ai. O si tia i o lato ruma ma whape atu. Le ipule nei o le whengai ma fo le lo toto. I o to whaia le nei mea ma whamantunga i atea. Ia so uma to te whinu ai. Wa so uma to te ai le nei a reto ma whinu le nei. To te whaai loa atu ai le mani o le li. Se i to e fi mai o le li. Mai na mua la tu whawhitai. I le tukala au tuai mai whaaloalo. Whio mai te akono. Se i ona alana aina la tātou whawhitai. O le areto ma le waina. Tātou i whonga tau. E tua siri e sehera mātou te māo o whio le nā. Ape i mātou le mea me awa yasu ko na i na masina o te atu. A o mātou poto i umo rau o whio le rei tai a kōne ri. Na mātou wanga mai a leo runa ai pahia o mātou. Reo pumoni a le li i e ne aiso mātou marosi poso mātou poto. E ai fo iso mātou o na tonu mātou te o mai ai le lau. Le lau na e ta pena i le soi fua ma le olo na mara pena te iso iso. A pe tai le li e ono le tau langa tau i ola lea na e sao lia. I le soi fua ma le olo na pena te iso iso. Ona o i mātou, le ala lea le mātou o tua. A mātou te le tau ia au o na mātou o i le inga whakapuru o le whaafitai i au i o le upoka. Whaafitai ke riso i Jesu le taulanga mai ana e sauni e lungo le sātau na e mariu ti ngā ai e aluifo le tūnga mau e toi tū manu mālo le asoto o le māfua amalele ka mātou tāu whia. Whai ma whaamana tunga i a te oe ro mātou tau langana e sau ia o. Whapa ia la mātou tāu. Whapa ia la mātou. Ai whapa ia la mātou whinu. Ne ia mātou lopea matari tonu pe. No soi fua oe ro mātou. O le atua i tuko na lo whapara ro. O la mātou. Taro lere. No whangia le nei pai aso, ma le nei aso i au o tutoia o le mātou mātenga. Ia iei mo whine ni ia mātou. I le suafa manu mālo ke riso i Jesu o mātou o li ima o mātou whaora. O mātou wale mo whalao. Amen. Le loko ona whaata i ngaile ni o Jesu. I e tango i a reto. Whaftai e pēna umo tātou whaftai. Tofi lea motu i atu i aso o i whaka atu. O tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaia nei mea ma whamantunga i ata. I whape fo i le pēna umo na lātou ai. Si tia o lātou umo ma whape atu. Le pule nei o le whengai ma fau le lo toto. I o tō whaia nei mea ma whamantunga i ata. E so una tō te whenua. O la whapenafo i tātou whaia. Tuna te akuna.
te lia lo le ma whaftai. Jesus, Son of God, the treasure of heaven crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. Whaftaile ni ia no ni sakarameta. Whaangaina o le areto ma le waina. O mea mātou te maua o asitotasi. Whamanatuina ai le whakaiina o i mātou. We thank you, God, for this ritual. This whole idea of taking that which is profane and making it sacred. And ritualizing it so that it carries on from one generation to the next. We are grateful to our ancestors who received the gospel in our land and continued to perpetuate it over the years, over the generations. We are now recipients of that Holy Grail. We ask that you give us the boldness to perpetuate it with our children and grandchildren for years to come, so that your grace continues to be present on this earth as it is in heaven. Whaaftaile le ia no ne sakarameta. Whainai me ai mātou te maua. Vai e sei nai I mātou mai le lalolani o tamata. O atili mai ai mātou le li ia. O whaoleina I mātou o whamangaloina mātou wanga salawa. O lava le nei o mātou te tonu mo whatutua I ai. Whaftai le li ia o no whamanduru. Whaftai fo I ola o whaingaruenga ngā kuri. I o swafa Yesu wa laila mātou tutawa. O tātou whai, nei sa minga pese o sa minga pese.
Tupena mene le lotua wa ia tu lai Philly Patrick wa Max Robert ia me ai fupe. What if I treat my time with that? Man, there's no place like home. If I told her we see a lot of there is no place like home. Atato no foi lá e fia na. Nei lo manatu le fala tele ina le tele Yesu Kristo. Tawantato wo I me tu fu no marto no ese tu a oi na lo e tele ia talo e whapeina o tātou whaia I nei tau sanga whaatalo le. Ia misi whanei wa yaso I wha ngā ruenga la whanei e tātou. La tātou whai uli talo. Let us pray. We have come to the end of our worship. Now it's time to go out and serve. We thank you for setting this hour and a half apart so we can discern your will. We ask now that you give us the boldness and the humility to receive it and to manifest it out in the world this week. O mātou wo I le si ui o le nei tāpu ima. Mātou whaunatuina fo I māwaenga na e māwaiai malau apostolo. Mātou talo I maua I mātou le file mō manuia o la o fio. Te inai mātou le neva yaso o le amateima. La mātou tu ua, ia tumo mai o mātou runga, le lofa tumo tele o Yesu Kristo o mātou li whaola. Le lofa muti vale o le tua le tamā, me mafutanga le motusia malawa nganga pa ia. Whatufuria I mātou malau whanau whatutua I le lalulani. Nei masa umai o I le whavavau lawe. Amen.